Asintia moa so dwale Ɛmaa ho mfini de beyo ma bia so asɛm bi ani wo wiase mu ayefo nipa ho akoto sabo abeti unu bi so a ka kire no se he aboa sorry yeso na men kan kire no se wo sole no so efri no so a wo de beba wo so kwasia na si yade yamio na nyanu yade me na aya wo de yade bia yewa na be fina obesu more expose abofo nim so ba wi atotire na ko hu ye na broso mfaso no oba no ahye no send stars sai pepe onya hwimpo na usunya fredi ampa kakra beso ni no atene ya dibi bayaw na wahu nahi kakra beso ni no atene ya opigaw ya dibi bayaw na wahu nahi ubato samia ubatu pika abusa muso fa Adwenepahene aka enkrata mu kinkon baso no ade no wa share video no ede amaye afisi se na me dan na masie wie mesimi gato mu mpo na masiesie yakwa me kobi ye pa me pa na manya sika da ma konta ko se wiase obi nhwe obi be timi ya adwumaden na masjipe aban matua bi nsaden kakra no na magija bi. That's it. God is my God from so Adwenepahene aka enkrata mu kinkon bema ye fa na yere anim enya from bema metua no my day no o matiem sa pe I was share video no emame no more ceasefire ebu afu ye pa meyere baki ene makasa bebre empanyefo bebre afrefre me akuku danfo bebre afrefre Adwenepahene cease fire na meda yese me adwene ho yese sunye ema adwendwen sunye ma adwendwen ko ade na ka meda adwen na busia enkobese na busafo omu jimi dodo enkobese na busafo omu jimi too much sese da godure sa enkobese na busia etreteme ewo WhatsApp omu ye nkra na me so ade me kiri kra se obaba treteme ewo WhatsApp anabe audio anabe choma be asa obom henya sa henya no na enkobesie eye ya me ba bonten a me ka kire nse owai 3 days today enkobesie owai ose me ka fe owai enkobesie na busuafo ese me Adwenepahene me yekurasini ni kanse baako ewo Canada aye voice audios be bebo boni nyina ewo ha mecha mu sai me Adwenepahene mu ye moa enkobesie no busu amu ye moa mu ye nwan kwasiafo me bawura mu de musu ma afese sai na me dan na masie wie me se me gato mu mpo na masiesie ye kwa me kobi ye ba me ba na manya skan de ma konta kwase wiase obi nhwe obi be te me ya adwumaden na magipe aban me sika na matie bi sefo yi eni tina me yese mpanifo mo no me kasa no sabi metie se ka me de ka me Adwenepahene no ka no bi o wa ka me de ka me twa so ka me mo time so ati ase sabi metie se ka me de ka me Adwenepahene ka me mo time necessary time no my day matome boase na ma hwe no ma eko bi akwa beef no de Jesus and Satan mene enkobesie beef no Jesus and Satan what you say say pepe tebusa ba so no no wa share video no amaye mene enkobesie video no Jesus me Jesus eno no oye bronsam all say wiase won ade ya me dwa pa ne se woti wiase na ye di diu na owo abusuan na abusuan de omuntumi nka se brante jai na ye more fire na nipa ne so le se wo ba de a ehwo na ebe so mu wo abusuan abrante abusuafo eco different platforms eco di matem each and every day afem po na mbedi di mo maame na tem maame no kuhwini o yesansani mo maame na tattoo aye no kala ama ne kala ase no mo maame na oba abrochire emadwuma ama ne twem nyina asai mento sabi o ye bodanfo maame no onim nyansa
se maame ne nyansa nko stope ne ba ɛnko besie se ɛnko besie abusuafo ɛtrete me bat mo trete no ɛyɛ beans mo trete no ɛwɔ mutunum mo trete no mane ɛde aguso mo trete no ɛyɛ nkra ketekete kwase aba jimi fo out Canada yi bra some ka kire wo say send you picture ma me na ka mbe lanchew kwase aba out Canada ɛnko besie cousin out Canada wo bom se jata ɛwɔ me phone so mbe ball voice audio so no ɛwɔ ha o ye bodamfo ba bra fo timi bra o ka se misiri won munim se mo ye nimpo no na mo hye me den munim se mo ye nimpo no na me ho ɛyɛ den bodamfo jimifo wa bodam wate wo ye jimifo ba me Adwenepahene hey ya family ni agro na mo se me di agro yes mo send the stars and for support movement no beef way beef Yesu Kristo ene bronsam me Yesu Kristo won otan na eda Yesu Kristo ne bronsam ntem no saa otan no ene da me ne enkobesie na busuafo entem yes enkobesie o se men cafe o way enkobesie busuafo enkobesie bai ena me Biscuit media me Biscuit media masuma mabusuafo masuma me nkrofo sa omo nkoyanfo ekoya investigation kita me no enya asem kuma interbrato me beba form nkobesie wo ka se men cafe kwase ampa yi jimifo fe maka owai ewusa mu nten nkobesie anu asem ona deme o deme no na am se me bai na wadwane kwase ya fe na wo pre victim abofunu muntie o papa adwuma o papa so eye no some catch you say me investigation team no investigation team Biscuit media investigation team obasima mechiawo investigation team no sabi ye wie bibia yes ye wie bibia bitubo form mo koyanfo na evidence a me nsaka a ewo me phone so no me so de cafe o de cafe makafe se wo ya de na nipa bi ye din na o man ko fo bi piepia na o man ko fo bi piepia enimguase ne ba won ko na wo kwa akwaje enimguase no sa enimguase ne ba won ko na wo kwa akwaje enimguase no awusa won say asam na branto di kan mabusuafo threats ebem anu ntinam say minya no mu nwie enkobesie na me mpie ni tino na wonim say Adwenepahene nada abrantom ko no platform me free advert da ma no ai na me Biscuit team ma send ayi me mawie bibia wo apa adwuma woye ena yanfo police na den ena me investigation ma ye na abrantom we kasa too much abrantom no nyaye me no nyaye o na afraid ye ena adwuma wo pa ye makoy investigation na so no na wo krota woto o ma me ye ma adwuma o ma me na ya se nyina se ye du ma me trum to ye du ma me na me gino se maka je so o ma me na me mpe no me mpe me ro atwe ka wa me kam de 1 euros ne be di no o ma me kam de just common 1 euro pe ne be di because no ho ye ne de be fo an ho ye ne de o ma me ne ho ye ne de pa kam de 1 euro pe ne be di na bubu no se de obo obi be di obi o ni fie a ne mpa bubu ye no wo ya akora ketwa te wo ye ni nyina no na ka me hwe se obusuafo na jimifo no o mo se on baba be didi matem ne no o mo mpo no wam buofu because me yire baki e ka tem se me kunu wo de to bo ase kakra relax na da kakra wa kwadwuma ba but me ti asa threat na o mo ye no na me se but dabio na sa tem na branto ni di matem no na mo wai jente manya bre se abrante ni di matem na mo wai abrante we so le na se be aboso me fani e di matem man ka say what my bush me wuram afraid abrante ni drag into my family issues say I me Biscuit media me wura yanfo me ko try interview we ya police for kwase apanyini na won so man better bo tire no e ma adwa na ma me aye o ma me do ba no me ti say o ko be say o ka to bi say wo nim kwan fa so tu kwan me papa poti sunyan yanfo so papa e de me tu kwan me ba ma bo bra hwe papa kwase o ma me better bo tire na ye di ne twe ma na twa asai twem ho se man ho tum nyina tete no
me say de moye no mpo na bedi ma me natem ade na moye no afena bedi ma me natem you do me I do you man no go vex why are you vex now why are you running away you do me I do you man no go vex keep quiet 3 days in your way me pam off social media ada over social media bia life bia no and keep recording your videos this about life bia na me ba be di watem no ma me atem o ma me no so say wiase ye bobo e bia kanwa e ho na me bon kese be expose ma me big time so wajimi wo si wonsu anyansa wo si wajimi wo na odi kan ba abonte odi mabusua enko be say timi ya akoye say obi ye masew to de nipa num anum na num asem beto abonte ama aguma anim ase enko be say me no nyae no me kotwa obi interview ka say e wasew enko be say me no nyae me kotwa obi interview ka say e wasew ma anya bi da ntina wo me say wo ma me we bodanfo wo ame na ya se nyina say 20 euro 10 euro du ma me amanfo be ye ma adwuma etimi de japade o ma me no otimi de eden edan 2x4 na pop atiagu e wo Ghana no eno otimi de siye wona satisa wo tretime etimi be di matem ena me over pa me Biscuit media otimi nya adwomponi a ebe tretini pa tretini wo wonu we will meet at court tretini wo wonu sai what to bofo se enko me kurom na timi boni am ye ne se me de ko me kurom yamfo na kodi nkwasiasem kodi ajimisem kodi anyamrasem kumase be kwai na free no makasa tie hoda menkasa ntie kumase be kwai da cause me yenyansafo kumase be kwai makasa tie hoda menkasa ntie kumase be kwai da mene una anyanti me dia tema oni obusua won se mini kumase be kwai for atem but wuti me dia tem e ma ne kan yamfo man wo ejimi for wate wo ma me kohwini sanse ne aboa bi tso ma me ba oba jimi for chochrobi maame tattoo aye no ho say kensen aboa wo am choso tattoo wate kwasia wo am de me dire tema mento sabi mani abrepa wo am te obodanfo no ete wo no ema wo be treti obi social media aboa we fo no musem ma capture wo no musem nyina abrante wo stukat ya na wo say medine call to a wo say wo mo me na letter eda no so no abrante wo stukat ya na otwitwa photos no mumusan say Edientina Uhumia otumi embeme. Edit me the sanction atono so I'm the master in the game. The name still remains Adwenepahene aka Ekratamu King Kong. Abrante what is to that na we no guy no mumusa nsa de nto Uhumia otumi ema me nchen. Me the sanction atono so me important person. Asia ti kroma na jimie saa. Enko say we are witness. Cause me gather me evidence. Okudru court no we say omo me show evidence. Yes, because I cannot me borrow no ano she. They say we are second witness. Wonu musem nyina e wo ho. Wonu musem nyina e de e wo ho no so ate ase. Nti ye be hia e wo court. Hey! Asana ba enkobesie e kaze no audio no so no. Sa brante bia wa pon no jimifo twotworo bi kwase ampanyini. Common enemy fight. Odo mo ba do wombi. But we me usamos mate gang me gang no afayawo wo ya akora ketekete wo nya me standard asia jimifo obi a wo me Adwenepahene wo se wo yere na wo girlfriend na wo to na wo never party Italy no aboa o se never party ne ma me nyina apo no wo girlfriend na wo ko fa ofi Italy ba ya wo ba tena abrochira wo ko ye onkrata afia no e wo Spain e de ba ha na kwasia wo mo bi ko sign edema as our girlfriend no I'll expose you guy big time. Don't bring yourself because who crop there nka who crowd who bon kan me frame me Adwenepahene me frame Adwenepahene because who bon who we say me guta my address me tonyama e the post mo oba birthday don't bring yourself we akwa kete to wo time beso time na wo kan me twa me ball knockout me catch nkobese say me ball kofie ko wu na miguso me ba fa so na wo so wadwane nkobese wai afira ko court kwasia o na say Germany ano court no e wabusafo nkwasiafo jimifo no mugu on wabusafo 4x4 fo ne go on kwasiafo me de mabusa no munya nipa ujimie abrante na ne yire sese sebo grass ne yira wo no za pompo
ne girlfriends and you know one was bompa was sorted for to also because to be answer man ujimie me voice audio so I'll expose you big time makacho say me pass say sepo say jata what the found also me ba first one better warning answer Adwenepahene me ba boti biem abeto warning ye dika boda wuru kon answer me ba boti abe bo kofie ko no ye dika boda wuru kon tu say me gang na wo kan gang na pia monte no mbo kon na say asem edi akire say Adwenepahene epia ye tuo e wo manum mbebo say po me di ma no any evidence wo sa brante no me boss a part to part movement nkobe si etutu wo wura mo bra wo abrante no onkata afia na kita wo na mania brese krodom samutu bi twitwa man fortune me kire mu nyansa sia wo de for jimi bra wo sa abrante out for fortune na wo jimi come inside I will deal with you this time so wo si wo jimi wo si wo sua nyansa nkobe se wo kire no wo nyo bi ma ne koma na wo na wo be konkwasea wo ka 2x4 me ena me kire se kona kotoka avofro wo ba akromu ano enye me na me geo enam ensanu nti a wo ba no mo se ntim drive nti no ena me geo eda me fie so wo ujimi you are fooling too much ujimi wo wo de me se mama dikama me gang na mo ka no ombe blast mo asampo na ohenam tiapa kan mu mepie na me pie a ekofie ko te mo ma no to abrante o te Frankfurt na wo jimie no say me Adwenepahene tam no so a ye friend say tam aso me man no say na wo yere kitchen wo girlfriend kitchen me ba na big time wo ya akra wo ya akra boys ni na no mo no mu nsem kuta me sa akra wo say wo sa abrante o te Frankfurt no mo ni nko be se nyina wo tan kese na da mo ntem tram se me ba bonten biem a me expose mu nyina big time na wo ya se nyina hu no mo because asama me nko be se beef no start no wo sa abrante no wo se ma akeka kan nyina abrante Adepa TV wa ye odai Adepa TV aye odai na na se wanya akọ wa ye odai wo ko ka kira Adepa TV se na se wanya akọ de nte wo fa ne video a wo trending na se wanya akọ na mo na mo ye ogorofo mo na mo ye kukudamfo enti adenta Adepa TV e fa na se wanya akọ video na o promote no abrante wo ye nipa bonfo o boman me se me mabana se o winade me expose mo big time ye se mi gina nko besi so ene ne maame jimifo no eso ti wo de me do ye commercial ti ye study bobobo midin ta bobobo midin awo nkwase platform no so a obeti obi abinka me din se dade bema age se wo utwitwa bi ensanom nya bone so wo wan twa bi a anko deep a untimate social media no so no wo me expose big time what wo de fa ho bra da ba bonti bia na be bo Adwenepahene di abejimi bia no wo sa out Frankfurt won me expose big time e ko be se pese boys be ko bi ma no sa boys no wa don be wuram bia no wo yi dem se na wo kwasea wo bia wo oba papa wo no ba na not I can say Spain say Italy oba na ne sensible glass oba na wo no kwasea obedi birthday chesa me ne mo na ntie no me ye bibia de mamo na wo sa banten po nyama danfo wo ya chicken chains wo na ye ka danfo a wo nka wo because wo no me nim wo mpo just short time na me say me ye papa me boawo ti se wo be jimi dia enko be se na platform amo a mo yusu ye me man yusu platform me na nante na US na man yusu platform mo na mo yusu platform no mo na mo ye ne nkura me enko be se ye makura enko be se ye makura ento bi ye makura de esi dan se wo ba be gina wo se nse mo nyina no mo ye nkura toto fefe wafo the name still remains Adwenepahene aka Enkratamu King Kong ebuso yenkoso enko be se ye bodamfo wono ma bodam aduro ne maame no soso no waye ma adwuma saa mese ne maame no ene wa me de ba abonten be gine nsem ko tra mo ko no mo nyene mo ho o maame no maka kire nse o baatan a oti kromu a we de o Ghana passport ekoje fraud ska saka weska ema amanfo e wo sa broken wo
afena sa broken kro mbe dane no afena sa broken kro no me be butu no date ya maame no eko gina baby okwa gi say ska nyina I have the date, I have everything. Nti nkobesie wo se wagimi o pia wo no wo mo ka kire me se men kafe makafe munti na numa sem o papa adwuma o papa so eye no some ka sure say me investigation team no investigation team Biscuit media investigation team obasima mehiawo investigation team no sabi ye wie bibia bitubo form mo ko yanfo evidence a me nsaka a e wo me phone so no me so de cafe investigation team de cafe se wo ya de na nipa bi ye din na wo sore na wo keka kwasi asem na wo mankofo bi piepia na mankofo bi piepia enim guase ne ba won ko na wo kwa akwaje enim guase no enim guase ne ba won ko na wo kwa akwaje enim guase no abusa wate ne maame na musoma me na tem afi na bedi ne maame na tem ye pa maame no wabodam maame no wejimifo obi afa busuam muntie ade amba bebo ewo nkobesi abusuafo anum Adwenepahene or say whatever you call yourself. Tie me ye. When it best cow and send some na air course for Facebook ning and yahoo. Me a best cow cousin. I know what Canada ha. I was amate. Base and commerce or send cousin. Ne cousin I audio abrem ne ya. Naka me mom pause kakra. Naka person mo home kakra. But ne busu afo asase so mbedi di matem de a ye wabusia pa o mene akwa we beef ne ntokwa no Yesu Kristo ene bronsam sa ntokwa no ene da ye ntem ne sa manso no ene da ye ntem me Yesu Kristo ono oye bronsam ti won krofo no wo kaze me kaze so send me ne picture ka me lunch na wa ha we ko hwini ba pa wote Canada na wa ba ko hwia di mabuso ne nyina na ema adwuma ema na ye do mo ye ema adwuma mema no so se mema adwuma akohwi brasa kwa sese me so mabuso afo no big time mo so mo jimi asiawa me jimi fo tuturo bi no tisa broken na won se nya sa na aboa o ma me aboa o ma no me se wo ya aboa wo ma we kohwini sase ni ba mema na sumoja mema wa me sumoja aboa mema ma me de mo ma na won mo ma me na wo so ma me won na da o ma me atiase wo ma me ni tasini ni tiam kan aboa asia wo do ba taso chemi da na wo jimi na won konfo sense ni audios uni chance wate uni ni chance ni aboa be tisa wo ye nipa wane ye na we drive ke kan kwasi asem munti abanye numa asem me bole wo ko na mboafu asiafo mu da mo se mu da mu ye nipa ese Adwenepahene na busu afo kwasi afo munti numa asem be ma fun yes munti na me audio no unti me play na me bo no wo ye be ma fun hwe wani me ya sure kwa say beki no na ya wo nkrata ma wo wo to na wuni nkrata when na nam Germany wo free Libya buy na wo be see Germany wa tie ana wo be hu beki na beki ye nkrata me ya sure na wuni hwe ko hwini be ma hwe na wo fi so wai chaka besta wo ni nua bia wo be bia abuso wo say obi asime ntwaso wo say musime ntwaso all the nabusafo ne ye yes we will meet at court all the nabusafo ye se mekasa ne maame twasni afempo mo yama bedidi maame na tem maame na yedi no wakam maame na mudi no to maame na yede emo 20 euro edi no motimetu maame na fo se wontu no ba na fo ti maame e tu abusu afo no fo so munya jimie no so munya jimie na mema wo ho ato kakra seconds kitikiti bi nyesa hit na ba no ano ohye se afo mo da mutime audio we di atem uze abaya bodan for take na jimi for no ye audio we no me ka tire ne say o send ni picture na mbe lunch no osuro nti won send ni picture osuro to send ni picture na we nim say Adwenepahene me yeso mo boy won kwase me o send audio na no ma capture because me a very intelligent guy abo ni chance ni wate sister na take na odi mata woni chance ni o twam kankan aboa won fi wate brana batie me o so te Canada won kan za to no aboa wate won fi
Wasia ba jimi fo. We ko ni nipa. Yes oba didi be matem. Manya presa ko to moja. Aboa bi se te Canada. Na wafro alupre. Abetra Canada. Na no bo kan Canada je Canada krom. Wasia be audio me bo no masem. Munti enam sin ko be se maame. Me njae ne enya na kina. Medina tema ko be se maame no. Obesu moja. Aboa funu. Be na fro. I didn't see that. Me audio won't even play. Yeah, me boy. I will get them a phone. Yes. May I show up after the king on the young cracker, ma. Which one are winning cracker? When and I'm Germany, you will freely be a buyer now who may see Germany. And I will back in a back in the young cracker. Maybe I shall not win share. Because she need Bama. Share. Now, now, face out where just a best I will need your baby out and only a bush your baby. Who was I say? Ashanti New Town. Me Ashtown, and you will make 4 years at the train. Who was I to Ashtown? You better be his structural. My power in I better watch now. You better go any money actually. Now you're done trying to see a half a watch now. Maybe no, men yet. Sir. Men do, Juma. Yes. You will process somebody to Facebook or process for. And process what's the for. I will say what? Obi ono se me kurase ni kurase fo asefo onye kurase ni o say na biscuit na busa fo motie o say na nko besie en na busa fo motie band no mu di atem but I'll expose you guys big time say na nko besie na busa fo motie e be di atem e wo akire ni aba social media aba pretend say enipa me expose omo wo ba be di matem na me de ho achew maame no ene ka me maame bodan fo tuturobini ba no aye dina man trum nyina na se nyina se ote jama ne kromu a agigikunu ne tosa pompo ne tosa barua yehu a apai nkobese o ma me honam a atwintwam abrewa a wonwene no ho abrewa na ya se ende befo a no ho ende mempa merwadie ka medino me just 1 euro bedina bubu na ya se monyene mo na mra medi atem ebe nyina be share court wo ebe share court honum kwasea you do me I do you man no go vex here Germany. Asia, afuna baba ye audios. Munim se court. And baba ye audios no. Match them say different colors, one people. A powerful meme Yesu Kristo nkobesi bronsam. O tiny da yentem no, tokona da yentem no to ntwa da. Siaba. What information that I will walk. And someone have a confirm my yes, prove your evidence. What is said over that show? Abua, and I miss a gun on our own. I brought you one no, catching. I get now, we yet cannot. So, what Jimmy? Not again, I was there, everyone audio news, because I'm born audio too much. I mean to me, fire. A friend of Bushan for number left and right, front and back. Yes, me do matem ye pa. Asia, wo nkobesie wo ba yamfo, aboyamfo na ofre wa kurase no. O am fie na atetia no, o am bodamfo na wotukwa wo bedi no wadi to kohwini ba no. Ah, o ma me no, wo temo bra bia no. Asia, obiti yamfo kreda ya wasie. Mekọ Ghana no, ye da na enya nweyu. Timko da ni papa efie. Saa fie o na welcome wo. Saa fie na welcome wo aboa wo ba de na timi ye. Edebe na timi en ko be se empa ni esiesie wo ba na sa empa we esiesie kwasia ultimo organize empa me ba du wo am fie fo bodan fo wa me no efie on ultimo organize empa me da so fie o kwasia ba sita efi me wura hoye sa na dwo no ko be se bra bodan bodua ma mo wait for you me town wo dwane wo koi sia timi ko to kwase me kokot Germany no fi Germany na yo wa me dwamanfo no wa me dwamanfo no kasi Germany ya ne dia ko shini sa sani asefo sewa me o modam nye jamanfo ba ko beti organize mo bi fi stuka ti kroma oba a wo kunu bema oyere abedino e wo nkobesi wo mpa so abubu wo mpa podamfo sia wo de menka sa te wo nkorofo mo jimijimi no me kiro mo se me Adwenepahene me nya small boy kwase kwaso bi fa abusuemo wo fi so bi fa abusuemo ko besi wo amesresrefo o amena otowa small boys na 20 10 euro edino e was a break one
wo se sabu ko wapomo me se mema wo maame oduru nipa mu a ye be sere no twetwe mema wo maame obeka dem wo am be tiase wuo asiase da wutim ba bonte be didi me papa atem didi maame atem mema wo maame tiase wuo mema Portugal no so no so wonfa so esene wo ene wabusuafo nyina kwa sia Jimmy wo ba yempa ye organize ye ma eyo mpa no tie we koso se kuma se boko de ontima akoto mpa mo no ma eyo mpa no wa wate kwasia wo ba yamfo ye koto mpa mo no Jimmy fo we sei wo ba yamfo koto mpa mo no aboa o amefie na apro atete no o amefie na apro atete no dan we si yamfo dan we si yamfo man won tu kwan yo o sika papa ne ba wo UK o ko trete ne ba kwasia wotimi ko trete woman ne ba o UK se woman ne ba ne nyina no fi asem no woni chance no wate o ame chance ni o ame no kan o ame po kan kwasia aboa dem ne ba yo ame no the second coming of Jesus Christ dem ne ya glad anu mpo no we make up 10 times we don't need me suban oba ya fro ya organize mpa mono se bra na bedaso asia we don't know say we babu share bam ti me nkoba se o ame odwane obi o ba bona e ka no nkoba se o ba tran o be pray victim o soma amafo modi di me iratem o modi di me iratem na nkoba se wa download na da koto platform no ma caption na di me iratem obo pa me di me iratem wia no wa download o say wia no download na da koto platform na di me iratem eno yatem ni die o ma fo be di me iratem na wa download na koto platform ni YouTube na da me yire picture atoso me picture atoso na ugu ya nim ase. This is your time o am dwaman fo ba tunufo na ne twem ai ho se man ho on fix the chair fix your chair no e o ma me na koma no o ma me on fix the chair abrewa o twem aye man ho bo ko ba wa wo menu pe de ka hwe ka mo a so ma me twe nyina se bagaya enu ntia ma me mani no ko so ma me twem nyina ti nsu ba asia o ma on fix the chair se me gu ma me enu ase se ho ne count yes se na wo be bomb me papa chi bomb yire chi no ho ne count me bo kese na count ye pa o ma me na o mo de 1111 euros edino no enu ntia me reject na man for 1 euro endino no cause we ye bodanfo asia wo de wa busuafo wo de oba be didi me na busuafo atem na ye ka amanfo Jimmy for be gina na adwenpan ni twaso ma wo bia instant this beef we see wa do be jimpia no wo be gina front and back mani abri pa nkobasie wo ye bodanfo be ma wo so onim hwe wonim hwe afa na be ka se na abata onim nam no na mo adwen na me ne wo adwen boni o se mo ho adwen boni an kobesi ka mentimi set alarm enfre wo dwumam ema be guni pa anim ase be kan kwase asem Adversaries starting on social media edi matem na me test screenshot Adepa TV na me bam no Adepa TV o your won kwan Adepa TV o save bebre me ka kire wonu a Adepa TV jojo makoma Adepa TV jojo makoma se adwenpan ni jai ti me ene Adepa TV kompo no me mfre no starting me beef no ko me peso be jojo makoma wa bodam ahoye awurawura nkobesie ahoye awurawura osa wonim nyansa ena way se wadwane mse da be so life bia no meba be didi wa me atem e se me evidence me de bebre esie me evidence bebre esie wa me ne twaso tattoo ate wa me trum nyina se man ho wa me wa bodam sia na wa me ne me between na wa me no kame wala wa me no koma me between na wa me no kame wala ka wa me no ma aboa wa me Jimmy fo ba no wonto na wudi minima busuafo atem wa me bodam fo no wonto na wudi minima busuafo atem social media scan awoje no wa me no woni bi social media scan awoje no o ma me no se o ma ne share asia to wa me no eya busua ti di obi atem a wa me so eba wonye mo no e social media fight you be call boot for boot send aka no so over social media ska uma me one person pa atindide ba wonye fa mo no nko say
Abrantes of papa bi a so koye ni interview se masew onye masew ka kire nipa kro am koye mo plan no kan sa agenda no se o mra bonten because any nipa no o ejimifo sa nipa no wa bodam sa nipa kro no koye sa audio no onim nyansa mane mra bonten me nwale sa nipa kro no ba sa nipa kro na wo se masew no nya masew me masew me na kasa ene ya masew so me gunu wani masew social media ka kire nipa kro se me Adwenepahene se me so wa bodam wo mra bonten me live video e fa ma me wo ejimifo asia musalam ko mo ko gange fo yenko gwa Adwenepahene enimu ase kaje ba ko se me se minim no me yiri se onim no mko ye vo mko twetwa man for voices na mo daba o so starting nyina na me fiu o starting nyina na me fiu kaje ba ko se me se wa bodam wa mra bonte no me voice out no me live video se me ena me ye wasew nya sa dia maso se onye live onye audio bi anfa ma maso so onye oyi anfa ma asia wo to wa kan asema ye nkobesie o girlfriend bodam for na wo bodam o Canada o gana bodam o Canada oni nu ho siesie a wo de betra Germany ya no o girlfriend mo brawo aboa Singapore to Pontobi o girlfriend na wo dwa onu so to dan no say wo boa Singapore to Pontobi McDonald's adwuma na no ye no na opacho ni edino mema mu dino Canada o ma bon gala sa girlfriend gala Canada ya bon gala sa ntra no mpesa wo for so am aba ho no we say we try Canada visa application 2 times on rejected. Why now girlfriend send na yi ben woni email mu asia de be na ni also try Canada ya mu anko koso ba no enema ise ko de kan o ma de ba no ba na ne ho nso so de kan o ma de ba because ba ne ba pa ne ma me nyina apono e wo Canada ho na wonam disco to disco ya born gala pa mema different ntina ne sa ba bodanfo no wasa be so why na baba bra e wo Canada atodan na obetena na se bodanfo na se dwamanfo so e wo Germany kruma oba be ne baba bra wo Canada so betena na se bodanfo na se a otikruma o ye ma adwuma a woti mo bra bia oba be ne be jai sa ne dan no so oba wa betena ha oba be ne be jai so wa betena ugo dra ko kase ena etwere funche na mtwere funche na minim no etwere funche na minim no na minim sa ba ne da me ko dada etwere funche sesei se onade na mko na etwere funche amena mdada wo se fonu ma sem koma no medi me ne mabusa fo atem wo ye bodam fo wate nyam betua wo ka on se akatua na aba wo fu adoa no on se fu adoa ye di uturu sa ye di uturu ma mo fu nyina adoa wan fu nyina atorope ai se entropo ofodo jo uba ya furu se me organize mpa ye organize mpa de mawo kuma so timo organize mpa because mo amede mo nyina so nkronsu sa da no na dwuma na o amenda na so osisi kuma ase no sabi koko sisi ayi kra kafa so wo so mo de kuma ase eye mo gagai na mfiri kuma ase for so ma po mo so ma reject o nkobese wo ye sresrefo woni hio Germany ya o abusia ade wa brante we wan ne krata kita na apart from ne krata no o se be boa won mra boti me bodua so ndo so brunua won mra boti wo say outside people pay ene da kromu a wotimi di ne din a register just common mobile phone po just common contract po a brante we ntimi fa ne krata enje I'll expose you big time ade ma nkro kwase for mu ntwo muti ma boa me ho na menam mene wona wona mbumijimi fo mene wona no na mbumijimi fo mani da wosa aboa wowo mani ate papa next time wona Adwenepahene na wona nante a biwa komam na mo wani na ho biwa komam na me da koma pa enenam menya ho ya menya obi a otwitwa nantini menya obi a wo ya bodam fo se wo me se ka cho wa me se won fix ne twe wa me no tisa broken wona makuni ba sia on fese na twe o ba yanfo ye fixe empa kama ma obedi sa bodanfo ba no e wo so kwa sia bashit po utimi ye the bashit mu no bi be na se so meduru kuma sa ye gaga no bashit ben na be se empa so me na so o ye bodanfo wate wajimi wate ono wa me nyina mo twaseni utunum me se me di wa me ate me di na ate ko so ma me bo so moja
say na mo so amanfo so medi matem obi edi matem me datunde be ba ma me so obi medi matem bia no me datunde ne ba ma me so ma me bodanfo no ma me jinfo ba no ye de fa busuam sia ba be jona maso amanfo so mo koyanfo investigation. How dare you? Now we refi nyuma bone ma me tikro mo hoye o ma me sesa amanfo o am illegal things am me ayo Germany ya asem kuma o ma me ultimate etam ne passport e de ko just fraud this car saka weska my boys me no sa broken e du court omunyo mo bebam sa boys tu no mo sa broken na saka wajwa no mo ya mo jabo abrofuska no e du court wa omunyina mo tin bebam. I swear me kama chemi hunda me nya presse ko to muja wona twetwe amanfo be wuram o ma me tikromu a ne record nye o ma me record nye asia o ma me nim nyansa de ta ma me 1 2 fuse twa so say wo ceasefire me say o ma me record nye o ma me etam the passport akwa ko jaba bi nko be say ni nyina ye wonum kasa o voice o send me pictures bibia wona send me o abemi bom David o na bu mijimi o asia yedu ko to wa awisi na ko da mu 6 months no se wona ma me di wom e ko se wa ngasa na edika invite o e police for order that I will expose you big time. Refi say we ye odu nyina ye de Ɛmaa me woni nyina ye de e wo ho ye hye wo court me se se ma fo man ko court a me di matama ko pese wi asebe sei se woni obatanfo obatakankan obatanfiro se ma fo me do pan ko court a me di matam ko pese wi asebe sei me wi ase afro ma me wi ase e da afro ma me asia boy nya sabe kita o oba yan for organize mpamono de ma aboa wo ye nipa be ma eyo mpa no tino biye koso se kuma se boko de ontima akoto mpa mo no ma eyo mpa no wa asia obi so la sa adwenpan ne o timi ko jo platform se e na adwenpan ne papa ne dan ya odem kura bu agun so asia obedu yanfo no be yanfo bedu na papa na akotokoto no papa na akotokoto no asia e na oba be gina oba keka nkwasi asem da tere papa no papa na akotokoto no e na wanu asem e be gina ho asia o ni mbapa dada papa na akotokoto no hwe wanu asem aboa obi mekaka ma me asem obi kesi minyae na nyae kina o papa adwuma o papa so eye no so me ka sure say me investigation team no investigation team Biscuit media investigation team obasima mechiawo investigation team no sabi ye wie bibia bitubofo mo ko yanfo na evidence a me nsaka a ewo me fon so no me so de cafe makafe uni tasni se wo ya de na nipa bi ye din asia wo sore na wo keka kwasi asem na wo mankofo bi piepia na wo mankofo bi piepia enimguase ne ba won ko na wo kwa akwaje enimguase no yo enimguase ne ba won ko na wo kwa akwaje enimguase no awusa matio won sa brato di kan 30 mabusuan ya na adwepan ne ya ade a ya na obi ti be won ti ase adwepan ne ya ade obi ti be won ti ase bodanfo na busuafo na ne maame bodanfo dwamanfo ni ba no ne maame na agigikunu ne maame obaji aba obi close to kat ya ye pamo no ne maame na otimi nka na ya ase ento ho ne maame na ye di na ma ne twem nyina di thread ne tweba nyina agekuho se moho aboa obe threatimi ne mabusua na woni ma adwuma etawo maame to amanfo ba be di omo ho edisisi mansions wan be di no twananum abezo na busa twanum kwa tene maame be di no twanum kwa wati afanya japade bia o mumusa se ne maame gate a da ne fie kwa no okoduru Ghana no me huduru me na me humpo kekame God Jesus Christ omobo na me humpo kekame me ka tira ne say na boda obedu je jack ska wo botom ye dai ko
minister bi obi try me wa person wo frɛ no am say number ba ko so a betumi ade afrɛ me na ya bonkomo twa abrante we say me duru na me fie ono usi me kura sin so me kire onya say boga jack de wa me fie na yen pa de no not enye once an ajuno so called girlfriend na wa bottom na ne ho fie kan no sa ba ya we asia jimi fo we ya pono o Canada e no so o betena Germany ha no oba na wo tan ne ho komo abo oba we mo we no ne ma me fie oni o so ya ma mesi abrosan na ma me na mtikumase na ma mesi abrosan kwa sia abrosan be na wa me wosie abrosan be na wa me wosie o wa me only one step na da afro ko ne bedroom asia John Boo te se wo ye wa bogafo a o mo sisi dan e wo Ghana ensuo eji akone ba utikumase so wa me fie pipe krantwi bi ma ho wo so utikumase so wa me fie pipe mpoyantwi bi ma ho asia just common pipe yantwi bi ma ho wo se me te kura se pipe e wo me fie o wa me oni flat o wa me ye dina mana boka o ma me ye di wa me ama wa me aboka wa person friend no beta ko Biscuit TV Adwenepahene TV me number da ho frɛ be kanya zasem yesa me expose so big time o wa me ye dina ma wa me aboka wa ma abotu wo bra o twawanum na be ya be sometimes na wisu to ekuhwini bema wa ma so be bobra wa me fio sa step we na de wura ko ma me bedroom te me ntwa ntro se e na ma me esi abrosan only one step wa me ne hall ni pop ni nyina tegu na time so a me de pop ni nyina be de beto wo se ma wa ngasa beto onum tu awo ba na osi wono kosoro ko bi ansene no wo ye kosoro ko bo asa obi achacha efo na chi sana anita no te obi a be she anita ni bi astade ni pa mensre achachafo but wey asa achacha efo na chi oba ono a achachafo na chi o so ne nante ene ne ya bia obi achachafo na chi krompo eso mfaso esene sa akwa we obi achachafo na chi mpo no eso mfaso esene sa akwa we sei oba afo no ne te no sia dia se fono no moto wana jimie saa to wana ugu kumase fo ani mase ena kumase o kwasia se me soma ni pa me akoyanfo na Biscuit media uti so na pampa so ate sa te onu mu kasa biem jimi se ya boa o papa adwuma o papa so eye ya me kan obi se wudi ne ma me atem so me ka sure say me investigation team Biscuit media investigation team obasima me hia o waka ntokwa adwan asia wo ye wie bibia bitubo fo mo ko yanfo na evidence me saka a ewo me fon so no me so de cafe makafe o de cafe se wo ya de na nipa bi yeti na wo sore na wo keka asiasem na wo ko fo bi piepia na wo ko fo bi piepia mo se video ne kwa busia won kwa na wo kwa akodi enguase no mo nse ne enko enguase ne ba won kwa na wo kwa akodi enguase no mo nse ne enko mo nse me ya sai ka branch ka me mo pause kakra ka mo pause na ka na ma me no wontimi ntwa gyajo a me me se ma na ma me na fram ntuma tuntum nso bia enwu o mabusu enum da se ne wo ma me a sabi wonya ne ba bi ko ma me na esu o ma me no ekekam o me no uda ma fo didi ma me atem no me Adwenepahene me soso no me bawo so pa me bawo so so abodama me bawo so be fayaw be mo ohun de we wiase esitie be mo ohun ade ya be mo ohun de we a enoma esi eko asia boy unim nyansa be na onim uni chas no ate ma me chas ni aboa sia ye kanya sam kirewa unsu nyansa awuse kodu Ghana menye nipa bone ni ntino ye duru wa na abrante we sei yes abrante ye duru my Ghana mu na Ghana na ye duru no me ye japade abrante we sei me ko bo no bosen ya na areho abrante we sei Adwenepahene we bo no bosen say
me ko ye me dan me ne me yere japade na ma nya obi a mo no bo sia se wo ye duru wana am ka sa brante me sidis kakare kura ma ko sesa ye duru am so abrante we sidis kakare ma ko sesa tino oso no mesre pe plot nato se nkobe se enkobe se biscuit se wotima to plot ya japade a won fa mra me jai social media no for date and evidence emra say me kire no me ma social media bi mu da se nkobe se otimi eto plot anasa ne so called girlfriend no so to plot o mo fa mra for evidence o for proof mra I know them omunye obia me na metimi ma nkobe se so nkoto single plot afutu am de ma nyina no ye do my girl na mu no o me boa me hona me call you don't have anything uniska na obi edu Ghana na wo de meka de ye du Ghana na wo de meka ye be call my girl na mu no abrante no uniska o odani to stone boy so odani to ajagraja so kwamne siama so wo stone boy oko stone boy oba be di stone boy atem e wo phone so kire me if you say atam no say na frame na mental am fa wo call because me say we a bad guy ko stone boy oba no be say stone boy poto e de kire me say stone boy fie mpo no omuntimi mpake cars me ensa ho na stone boy guy yina no ne fie ye kete da bia ko bi nchen ya enu time start say me e say o me show ye pa uko stone boy oba e be ka kire me say nko say brabontin beka be podua e fa stone boy asem we ameka ho brabontin ko be say yes sir say me nya nwi o me drop no sope stone boy me fa obi ahun stone boy no se obehwe no hu ye o hu ohwe no ye emba case ba me cho se we npa ponfo ko stone boy na stone boy se me kwa me mra na kwa me se ma se me kwa mra na ada na me ko stone boy wa me stone boy no me do di na won kwa adeta won kwa na won kwa nya no girlfriend ne wo nua mienu na koi me fa mo hu me nya wo hye won se wo kro se wo duru Ghana no na wo ta afre na me fa yes because me hu no ni pa boni a wo ye ti me hu ni pa bonfo a metwetwe me ho kete adentra yo so custom boy wa open as me tattoo na be to stone boy ho de a kire me se stone boy fie kete stone boy fie o ye guy na islegon ko bia stone boy so wo ska de nka ne garage kakraka kana fie kakraka sunwe kakraka so stone boy fie kete un pa bonefo the same thing akwa ajagwaja ho e ba ya be kan sem bebre e men so a ye be drop audios ni nyina one by one ba ye say there sango fo nyom konkonko da wo no ma me e no girlfriend me gina mo so ti me drop sa audios ni nyina wi a ma ba obi a esem de esem ni pan nyina ehu suban e no onum kasa we npa bonefo we ma bofo wo se kodu Ghana me bo obosa abusa mo hwe sika na adwopan na me check we just say do ade chen na me ko site ye dure na ade cha ma ko site we na ko senska na me de hye ne nkran obi an fanya adesua obi afa me ni nko be sia so we fanya adesua na me ko site na me ko senska na me check de a kire no so me nua no madam fo no jack we steam bed ade we jack to me ko site me ma anko din kwa sesemo Ghana asia me making kind we steam bed ade we ma kind 4 million say better we are feeling back in kind be 7 million obi budget 3 million beji we ade be che we nyina be sa ayira abusa mutie we ska na me spending only just one day we ska na me spending only just one day na me the chance jack me ko site we there into we ska nyina be sa to ka tell me say e kodu Ghana me bo obosia for evidence bre na obi akwa Ghana na wo de meka de asia wo ska na bo obosia obodam obi am tum to condom e de ma akodi twa de wo ska na bo obosia wo am twa asne wate me making kind we steam bend ade we ma kind 4 million say better we are feeling back in kind be 7 million obi budget 3 million beji we ade be che we nyina be sa ayira say boy me making kind we steam bend ade we ma kind 4 million say better
we are feeling back in kind, be 7 million, or be budget 3 million, beji we, and never to win your Adversaries. Wait, scar na just seconds. Just a day. Just a day. A day. Na me ko send our site project ani ye. Just a day, seconds. Na me dey chire say Jack. Scanner you so Ghana na dey Jack mba dey project na kona nimpa because me spend a lot of money e wo ho. Tena me ye say me dey push no say won so betima bi but on dey coin na chinchini. Onam ha. No nama but me nim nya santi no me komanja pade ho saa time no now way as a boy kodu Ghana na akoko han guest house also la na on any tanda ho a so ko fitness he na woko e woko mpode fa akoto nchen asia be gina bonta be ka se na we nkobese kroma wa sell credit wa sell obi bia nkobese wo ye kromfo nkobese ba kroma no oto de wo internet na wontua oto na wontua na o de koto eshufa red danger ko we say wo wase obi bia okromu a adenta hotel one for platform so ka say e na me ka menya adwuma ye beje me ka film sem kwasea o ka say me ka na te say de mo de na mo ye no wo tontoro wa no kwa wo timi mpo no me metimi ato ne cash ato atwene mpo no say otua na bosome nkobese utontro waka na wotimi mpo na otua no bosome no metimi ato ne cash na mato atwene wo ye bodanfo me ka me dem wonim ne bo na ko jama for platform ase e na ka na kwa kata ba ko enye ne dia nkobese men ka tro bia da se me ka na momotena mu no me ko exchange dabi ka no me ko o my Ghana mu an fi se wo sa dwopan me bibia this time no me nka o me nyansafo tena me yere nyem ya obi ahu me ko wale me yere obi ahu ya na me duro wona wo ye jimi for bodanfo a wo show wo ye show off obi a show off alete ko duru Ghana no one show onioma wo ye show off guy empo eseme adente one show onioma sia boy John Boot say wo nipa bay John Boot say mo abusha for say kwasia for say yema me di adwempan na tem wo nipa bay bodanfo jimifo o am twase ni wate kata o ma me wuni bodanfo say won fix ne twe nyesa ene wa mba be kire no ebeje mo nsam asia John boy o sola be ka chobi so obi ni made na obi abon na obi ayese won say me ma mo so ame me ni ate rough won say ma mo so ame sia de na wuni ene mo so ame no me oyene obi a mo fema adwumbone yene obi adwumbone ntina mo so aro no obi adwumbone oni tim ana mo so aro no obi adwumbone ntina mo so aro no hwe abodam dwunjula wate osia ose ma so ame obi adwumbone ntina mo so aro munya hu no hwe ja eba wo social media no so no anu eden na eba na mede ba no ebeje mo nsam na eba no o de min save ni o mani bi kwasia una jira na wudi wa me atem no wa me ono se oye wa me wa na wudi na tem kwasia so wa me twa yira aboa ma me chene kwaso ne wa hwe na yese kura wa ga bia me ma me twa yira o ma me chene kwaso ne wa hwe na yese kura wa ga bia me ma me twa yira o ma me chene kwaso ne wa hwe na yese kura wa ga bia me ma me twa yira o ma me chene kwaso ne wa hwe na yese kura wa ga bia me ma me twa yira o ma me chene kwaso ne wa hwe na yese kura wa ga bia me ma me twa yira o ma me chene kwaso ne wa hwe na yese kura wa ga bia me ma me twa yira o di matemo ma me cho ma me twena nya e wo se me frɛ no me busan se ne twena bo ho a me kwa se ka be ka tiro ko comment no me yuri di bikra comment ndo mo si di wa tempa ne mo mi da mo ba nya na me kin kan wa ko bi ko sia fa wa chopo fu wate ma me frɛ mo mi na me busan se ne twena bo ho a because ja se dia ma me cho ma me twena ko so ne wa hwe kra na yese kra wa ga bia me ma me twa yira o awuso sa pepe kwasia nya wa na aka se wa me hwe e ko be se unu wa me nya mu twase o wa me twase na aboa jimi fo ti se wo uni bodan fo ti se aboa kiri o je man fo kru no
o ma me bodan fo no ka je say won ko pantan no onko sa no ho yale kwasia wo de odi me bodan ma buso fo atem de say na yam de ya more fire and more fire na more fire kwasia timi go to kwa asime court say wo timi go to kwa asime court kwasia bodan fo te say o da wo bodan ma duro no aboa na koro ma bodan ma duro a emu ya den unia ba so tre ko Italy ko boy Jaman o ma me German bono no de bia wo mo nyina masefo unia ba so le a o true tre ko Italy ko boy Jaman ana te unia ba so le American balance no ti ye din to so pe ko tikese American for ko tikese no mo di unia ba so ya se nyina asai kwasia mo se mo court me do no mo se me prove wrong u fi se ma ji won unia ba no ye be ye wa de TV na de be ye unia ba wa de kwasia o ka me yere ho ade ye unu aba ye unu aba ho ade just come on television just 250 euros ne de ye unu aba ho ade I know everything just come on TV 250 euros ne de ye unu aba ho ade kwasia what we ka ade awie nkoma se 250 euros na Berman na America ni no e be dada o ma me e de ye unu aba ho ade me prove mu nyina mo wrong kwasia Berman te jini for what what else na me manim tan and I made tan over to me ho aboa me ba mato ho nko se mbato ho o ma me na wo fo o ma me na fo ye de emo back edi no emo afo tu jini mo ne didu ma me tu jini mo ne didu ma me otisa break one me se me wo am du nipa mo a me asere no me ene maka me nya ntwaso ne ntwaso kira o start ye no o se me nkafe maka fe so howai o girlfriend bodanfo no Jamanfo ni bana o free Canada yedi ni to Canada wada na yasi na ase choko na yasi ni na ase wana ka tem se oba no oni ni sia umpo umfiri na nim se kwoti sa na nza kwoti so nte umfiri ko so ba no kwoti Canada no ya dina man twem nya di thread ti mo busu afo no ma ni nyina no mo bia che di thread me ma no so kwoti nkete mo busu afo no e ma ni twem nya di thread emadwuma fo asefo emadwuma fo asefo wo evidence kitana me de ba bonte no na oni ma kwa me camion na oni mi akwa ma me kam biem ka wo die na oni mo akwa ma me kam biem ka die me se me no mienu eye Yesu ene brosam me ni Yesu na ye brosam otana da yentam no every yentam da kopem se e be hia e watemu da e time me no mienu ene obusia kopem se be hia watemu da e time asala sa o time na da yentam no ye jeje ye tam enkwa nwoma no me bu atani wi a me Adwenepahene me na me bu atan woni obusuafo kosoma bodwaman ache dodo ma me bodanfo ma me a wo yo batam bone a wo tell mo bro stugatia wo de be akromu nyina de be piem to nyame mai na ofri stugatia me di obibubu empa wo da me na wu ano e wo kuro omunya wo di be piem I will expose you guys big time ma bodam jun July mo da Adwenepahene ma be di agro mo fi say ye tia na e di agro wo ka so obi aprobi kwa se wana aprobi sa break out no anete sa break no so ye guy na wo se kwa se ampanyin na wo si wo no wo stress ensa 250 e wo afro shop wo pana wote wona wote okojeja sa broken ban of e kwa sa George ase me se me wiase afuno se wo so wajimi o ba na ka odidi matem na me hwe odin ka didi matem na ko ka didi matem na ko utimi ya man fiu uya man fiu uba se kafe no di matem no mo be di mi atem no adaro da beto platform ni nyina man fiu no asa akwase obi ye masew ta afraid o drag into Adwenepahene family obi ye masew o ma me no so nya asafo ba o ma me se mpese de no webem so ma me tena ase e ma utimi ya akofo bi voice se e ye masew ma wale amete wona begunu dia ene wa meso megunu ni mase se do wa amete atimita o ma se be meyira wo 2 months na utimi gu meyira ni mase e di meyira tem o platform so timi ka se meyira se woti bonko so nyina woni chance ni wa me no wai o wa me na wa da na so so koy ka che wa me se on fix ne twe na ne twe di thread ne twa sai ne twem se ma wo dementia o maame ene wonya wale o maame abrewa ntimi kan na anto so ka maame person wale no de be managina standby o maame no
no person wale no the bema no ejina standby bema no ejina standby na ko yede na ka otimi de cover na nim guase so emfada ma bodam ka cho am se won fix ne twe na twe na edit thread onu ya ba no a woto adwamanfo ya wale na still gusu edi no ho no ono soso no onye steady onu ya ba na post safoa mon kwa the record post safoa ba ebre no na wode eko jail 6 months e wo Germany bra mo te modua se onu ya ba no onye kromfo asefo onu ya ba no onye kromfo mo dem be je mo social media so se ba bi a chichira boa no ehwo a eni sane no na obai na me papa apanto be kasa bebre na me hwe ne din kasa me apanto he no to against am de koi he na apanto to against am de ko dia sem no sia boy what jimi sa adwupan be so be fiu e de be na kaka ko no e de ba de no abodama na se bibi na yawo e de be na yawo kasa sana na mafo se na more fire sa fire for no way sa more fire for no way sa brand bi na ni jimie na odeti ayi wono no busa me ba hello pacho wani mi o program we are no afrem pacho how the better 20 minutes start. Okay, bye. Sure. Afena mo mama for frefre back door. Sa Adwenepahene jai. Minya na nya china. Yesese bibi angoka papa enye twede. Ana sintiamwa se odwale ma ho mfi ne de be ma pia so. So batam poni sin sa asem si ofi a na ma mo nyasafo a ka stop asem no from day 1. Asem bia o ni wiase ma enfu nipa ho. So okoto sa abo bi si unu bi so a ka kire no say abo sole yeso na men kan kire no say won sole no so because if so free no so a wo de beba wo so kwase na se yede ye no na nyame o yede ye me na aye mo de na yede bi ye mo a free na mbusumu ni chas ni wo do be ba jimi bia ni chas ni nko be se bodan for white social media and I never bought on we na never buy say na me must one back where I for body for ni me from how dare you we are why no matter myself masa say matter fa ho bay masa say matter fa ho bay enye otan ni bre na wo ya ke masa say a wo ton ke fa ho bay masa say matter fa ho bay to bia otan ani bre na aye o say yale otan ani bre na aye o say ayi na wo de me de bia hye kokoam na me bia bontin bia mu a wo e ko be say ye study e free na ekro say wunim na ya amfudi e ba wonu bia mu a I'll strike you heavy say wunim na ya amfudi ba wudi wonu bia mu a ko be say ma ya amfudi e free wonum ma ya amfudi e free da yesum ma ya amfomai e ho to mo nyesa me Adwenepahene o ma me me sumuja day in and day out me catch them straight because my bodam my mo jimi angro say if nyimi ma ngro ta bia nyimi mi angro sia what a go tell me bibia ena me bia de na ko be se unim e de ba de na unim aboa otu wodwon ko put me for wodwon common work just common work grant me free common work wodwon common work untimi free just common work imponu untimi free this Adwenepahene na frema na abegina ba chimi a chebe kira Adwenepahene say wo ye guy asia o common work imponu wodwuma mu nego on biscuit work maya asia common work imponu timi frɛ wa bon se kuru o ma me na be dina ya asia na afi de wo de show school went man kosi ba bia hey high school for the semi country say wo wa bon se kuru na wo timi nya hwe shino na wo timi nya tam na biscuit no edit matam no the same people more fire and more fire now what jini hudi no but social media ye video 5 hours 7 hours 6 hours we are on me no call different platform no di matem na ni bodam for no oba na satana ni ma meto ni edi no ni ebon skunde
doggy style ne maame no so pe doggy style pa abro pe doggy style obi ato abro pe doggy style abro osresre mako doggy style Hemaa the whole South broken the whole Germany ne maame na ajafa number 1 yes Bible se panyi ose kwase ne fama no because maame wote no ose kwase se de kwase ma no o wa mete no na wujimie no na ka wa mbeto ka cho se apprentice se bi ne maame afirim men keka ema obi nkudidi ne maame atem bato wa mete na ase ema amanfo be didi me maame ase bi onya ne ba bi ko atem meyire be didi meyire atem se meyire ni krata wasia boy me meyire ni krata so ne maame nyina kuta German passport be didi meyire atem basa keka kwasi asem de cha meyire aboa sia meme number krampo no wa beto fo bia beto ya da afre me pin number lato ene de me jam wa beto fo bia beto afre me pin number lato fre wa be fre no we kanya asem de ya ye be pick wasim me mam just 5 minutes ya pin number lato wa beto fre bia beto ya de beto afre na ya connect ed wasim ya pin number no ed ato no opese ofra wetu afre Adwenepahene aka Enkratamu King Kong aka Fufu Ken ye metras medin kwasem abrante de me kuro yamfo enima twetwe fom no do wa bodam na refi wa medwuma wa meye wa metra buruchire o apase sajo to ase enyomobo betra social media na mfiri kumase aye kusi boate ase na 100 stars na me nhyirawo betra na ma me firi kumase na kwasia kumase dan fon na wa me sesi wono no ana sa da no na friend dai ajay sa da na friend dai me ma me musie mpo no e so fa so sen wa me da no me ma me adwowa na musie no e so fa so e sen wuni e dan na esi wono so da so ni ti ase ti be di na tema ma me no se o be fa yi ntoma afira so na woni kuna o ma me see a boy Jimmy 4 abodam June July hello mpacho so ba program so ana na mpacho we ta te woka kra kire me okay na me do to so mpacho me do to so hello mpacho wo so mpacho yenko me pacho discount no ye no wan ye ni because as some we try to cry 30 to 6 months at me ni ye no obi o push no ba out but ya wo ma me we ani wo yire ni adena en try the real honest life o ya wo en try into no all the waiting we answer and about so ye that it's media make us nya oye no waye ni but me paucho ne ma me side no cheno na sem mpacho wo se wangasa no minu aba wo se wa bu asem ni nyina o wo so ba bonte be didi ma me atem na adentina me mpacho ma me de be didi atem na ono no ma me de nyini sin chen it's often day two you know me this mo ya de no crazy ya e so mo ko le say we Jimmy ni ya sa sem ntini paucho ni ma me side ni fifi mpacho wa kan ye de kwa adwendwem sunyama adwendwen te be kwa adwendwem mpacho bebre ai why me so me da se bebre paucho wa yo matia ene bai biscuit wa me twasni aboa yesi meja no minya nenya na tena because obodam obate ono tena ase a me yedi ka didi maame atam de yesi me didi mbeyesa hello good afternoon yes good afternoon mboko na so edenya me ase obaso ba show no so ana okay me do to so mba wo so yenko
pata baso na mekasa kakra me I mean this can I don't start here. We start in we started na amati wa wow atam tuaka na nimdia ko ka discount wa da nye me na ba ni wo papa wo wa ma me ana papa mu ye ka wo mu de se de finish ni enti se ka so bi papa wa na wo ma me wa wo Philippines ti tu ya papa mu ko ya so na wa ni da wa wo to no sa ya de ka mu te wa de kama man ka ni ko na wo pa wa ya ti ana fra wa ta wo di wa de ba ma me na fra na ta ma any part di mi bi o de ta ba e be ka ta mi ba ya very good na no mi tie ka ka na me ki pa mo na pa ni ye obi e ka na ta mo fa mo ma ko fie na mpo ebe wa ko we na ya ni na mpo ko ye pa ni men da na ba ko do na uta si o wa ba un so bo ni ma mi ti ana so bo de on sem ba chumba o on sem starting ma me didi ma me atem ma fa na busu afọ amam tibinua aha me tie un sem ti obi ade wo start first one base this down ma un so bo ni ni de okay yeah can be ye no and am you say o ya na ye na e ka ta wanya sa o to be start na o te wa namboa enya yira se sa ne me yira bodam kura pe dia o very good ne ma after am da bola to kura e me dia me sa enti no me te dia discount ye no fact and ke be ni pe mo pe o ye de yodo ena ko temba na ni ban ko atu tin ko yesu ba ya enti me sira o eni ma me no wa nya de e wo ni ama bebre o to ka o ye ti mi sira o what can what be pa je na me afra ka ta me sira o ko ni si ha ya na ma me no e mi ato ma nte ni du pepe enti no me what can what be pa ka no wa ti no wa nka aya na e wo kra o to na o ya me sira o ko le po acho mi ni ano me mi ni se me cho me mi ni mo de ni se me ye giro wo to na ta cho on ta me sira o fa ma me na ka de sia na die sira ma me ni ja na discount no wo bi ka tiro kan wa gbe ke ko ko wo ka ya wo ya ya o ba ka tire ne se o nya o ma mi ase ma wo e ko na em ya o te o ma ya no won ti ase na o te be ka na ja wo ko o ma no be je enti mi sira o wa wa ya me da se bra panyi ko ya ka wa te mo mi sira o me gumro ko acho e mo ya mo be ka atendi enu e ka Mr. Traso Kakra de what we call Catchen. I'm the finger confession that was something to an apple. Me and you, years and so not cut it. So, what are the nobody? Yes, I did open what I didn't so frame and correct 2 years. Your bed, why you bed? I said I'm some court until me Guswa promise me court letter and send a to court. Never before, yeah, me da se pa bra pani me da se na me shira pa me da se bebre mpacho yo me da se bebre yo na me shira pa na me shira won to kwanem me shira hello Pacho me some person contribute to kakra why mpacho kasa free US oh mpacho me ba enkwa when the Adwenepahene yedinyame bin sero me our block me because I think they not those on a platform lesson catch and say they will see the back yatem it seems so you're jealous of our warrior but anyway ni had the way there in party me phone why you were down for pain me show say now open asem no so pe wasem we are senipa na be nipa into we die nkotodwem menim se wanu na ho yesro fashion why with the cha on tons no mu ye with the cha nyame show nipa die ye perfect obia ye obi bone why ya obone with the ye nyame di sro akendi die no
any bibia we dey twa so me pacho bebre me am na o ka say kwa wa block me but enye hwe yesro fa che why nyame o hira won ka on ne beki on mama akoma so ade nyina anye yi yesro me nua me deta say mpacho we dey ni dey kwa so mesrew deta say me obi ambu ade pa but say wo ka ba mawale esemu a na wo mpese obi hum yi nti abrante no take advantage say me say wo ka me yire a why the waka me enti no wagira so mama for the me yire atemwa am on one so the me yire be see the platform so ultimate try live video 7 hours just because of me and my family ultimate ko chobi ultimate ko fa obi voice say massive na say nim guase ben e na open social media so na me adwepan so the mentrance enye hwe han e na we kura nyi achi no me yere krampo na en my ahomachi me yere aye de en maka sasem nye de me de me nto me boase me nua ba me wona na busuafo wo de me number ma na busuafo e wo Canada asan aye voice audios madika bokura abedi dimatem di to me yere ho enya asem kuma na sabi momo de mo se ye nim atemo but memi wo busuafo mo se be dimatem na eno menya dai no eya dear me pacho we dey the trust na bibia nkoda why we dem pacho waka mate me adwene ho esro pa waka mate me dey fufu videos ne kra na ye me fe so na me kwa do na amanfo person mbaso we dem me da ase go back to fufu no pacho mate ne kasefufu ken yeah eto de we kasem nua ba mpacho yo hello Adwenepahene mpacho Adwenepahene ba no size mpacho kasa Africa Canada your friend Kwame mpacho Canada for mo okrum we de Canada for de ka me dwamo pa won so we de wama ai na mpacho boko de Adwenepahene aka me da ase ba ko pe internet is so the wajiba bia fa nya me shirawo bia nim se ona wayire baki dia di media mo fa no kwa limit say you know sao mwajimi sao wayire so kura ni mwajale ye ono amu a na de yi politician ai woni chance ni mate o ma me chance ni mate asia wa bodam June July o ma me twem wa bodam mate Canada for sa branch of friend wa bodam o woni nyansa wa kwasia pi kwasia boy woni chance ni mate aboa oyira net wa bodam o wale so oyira ba bodam kwasia o se metel wona minimo metel pa me sheda na me jeje wo ho se bla be kasa bodam for to say wo jimi for kwasia boy meme nkatiwo hello meme na good na me nkatiwo because that so abodam hello Patrick, good evening. Mpacho fine evening no I will say you are called here. nya me adum bia boko na mo so e You are called me so fishing. oh okay So number maybe now my thing na so Patrick be to give up. So just so Patrick I will say on a start to do my pushing apart and but Mr. Obi in your meaning Mpacho mate me do be kan bia me de kwa adwu se bia ne se ne nkrofo bia sa me ne nkrofo mo fanya mi no mo wo sam twema ne kasa ya wode wo so na me sa blast no nti we sa atem die ne kura na kwa be di me no me de 1 week ato mama me no me do nyame ka ma cha mi hu da sa atem die na kwa ntimi film live video obi oba film live video so be di atem bia no we first 1 week manya ato da mama me no me ka ma cha mi hu da e record ma sha da na mbie phone license tum na me pimonum kasa sa atem die na kwa be di me no ene me yede no eno 1 week na mda to e da ma me no me di ma me na tem sa wa bodam wate asia obi wa fo be di atem bia 1 week ese manya first 1 week ato hello pacho 5 in mentro kranto first quarter yeah na boti di company akona ba plan ma wo fa no kwasi asam pe bi ka wo tin papa fi no ese what 1 week ato ma me no la kwa no 1 week
Mama bati 1 week bi mu. Agora da de kwesa. Woni media na so no. Yesterday media na so ache. Discuss na pempe o ni papa o. Yo. Uko na damfo o. Na for message bi uko na damfo a. No person be cry media so pass na mo fo mu a. Wo ba na mo fo hu na like punya followers. Na sai ni ya. Yes. Ne ya de bi o eni pa na mo ye kano kwa me kano kre. E dia de pa na dimpa ye bi ye discount. Wa nya le hwe. Hwe enamfofo mienu wo ho. Tiefo amu ti asem enamfofo mienu wo ho. Wo ne wadanfo no. O hia me dia mi se o ne kana asem ti ko tro bu fon so. Ko ke de punje sa o de na goda me ti ye no. Ema mu se discount na pempe o ye obi o ni poni ni papa. Wosolia wo se o tunfo ne wa tie yeah wa ya sentini discard na pempe wa ya sentini no muta obi ti na di o tunfo atem wa dan papa yo wonu ma se bi ba bo nti je en guase enzo en wo so discard na pempe ti na ase a o be ka kire buni se buni di o tunfo atem ajo o ka dan yo wo so ya sentini no e dia na wo te che o di o tunfo yo so ya wa be ka se aka 7 hours asuma kan ye do sinje no ne wo ka me kan le bi ajagwaja e be kan se mi se wo na to wa adwuma no eni pa me ka be kan no tun se adada wo mo bo wa adwuma en tango kona na agbo ne pa wo be kan se se mpazem no na me se me nua woni bibi agrada ba bontina se be di matem nyina no be scout because I have evidence nyina e wa ha tra me hwe ne din me so no ba kwa na kampetan no ka ba 20 nya fa he me se no bi di komo sa go mi di o se na this kana pepe ni sa man ka dum no mo ye type o she chiri ana se akwa no wo ni papa o boni ni papa ana pepe wo ni papa boni ni papa so bani ma mo se bi am se awai papa yi o di ya temne se ye na pepe ye no ho wo se papa me da simia o ya Adwenepahene voice ya passe o di ayatem ai esi bi te no ko bopa na pempa o nya bi dabi on family betimi ko bopa on family o ko bopa si ni di ayatem aba bonti kwasi ya o asa kan o pani me da se bebre yo me nua me da se wa be se manya first caller what did matem eno 1 week for base card mama wa ye ma adwuma okrum ha e say kola be bia be jatem bia no wo sa the second week ba we kan record maka chire mo mense san da hello good evening mpacho boko na mso o say oh okay na me ke bia jeri ka gonko ko na o mu di tantem ko no munya en kwa ta ma se adi ajua o munya ta kimi na o boye ya abe o fe ki te tie o fra pere yo akoko ado obi na o wani bo obi asi o me se akwa no de 1 week ato wo mistro ai vai ti o du bolo eso ya kwa se nta mata ko pete kwa mata eso no ma ko me se o karma me so eni o meti me o kwani this can to me one is this can and go to say you yes and what no you would you what you may yes and what and yes and go na ni you what you are kwa we say na wo this can to me you to for them na no go ni na peti wo ya tanti you o pasa wo yema aman for fast unim the plan me no be man pacho unim plan wa plan na wonim say nkobeya me asantene ka ba be di asantefo atem nanka wasamba be use o say me ka say o so di asantefo atem na ne plan nyina no no yo o so ta ambe so o munya mu da me list so o da ka ko ato yem yo 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 me da se pa ya me shira bra panyi
You fret at the phone. Nyamishraw. Me da se bebre on ton kwanem pa. Nyamishraw pa. Hello. Abusha. I'm say course no there. Me bawo. Hello. Adwenepahene. Hello. 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 Mse want me anyina so. Hello, yeah. Hello. Hello. Yeah, hello, Adwenepahene. Good evening. Evening no, me bra, bibi abokori. Bibi aboko na so e. Na me na do mo, me kasa 6 weeks. Oh nya ye chemu nyina mpa cho man ko so ba program so on. And kasa bra program so. Mpa cho yenko. Mpa cho kasa na. Hello. Course ndi enye izo. Hello. Adwenepahene. Good evening. Oh boy Juma. That's it. Over so program so na. Oh no, you mean na kusta di wona. Hello. I was trying to say asanya nipa mienu, e say 2 weeks. Ama maame no. E say 2 weeks. E say omu nyina no. Hello. E say achurch omu nyina na mbese guo. Yes. Me sheda pa na mbie phone line situm. Maame no wawu. Maame no twema di thread. Maame no wa bodam o Germany ha. Ye di na ma na ase nyina asai. Ta fe maame no be di na tem kese. Bodam fo German phone ba o ti Germany ha. Wa bodam a ne ba so so bodam a ne ba ba so bodam a na busa phone nyina adwuna asai. Maame we ye di na me giro ne di maame to. Maame no wo ye bodam fo. Maame no wo ye me adwuma o kromu ama na ase nyina di thread. Me say 2 good weeks. 2 weeks for maame no. Ma se na mbie phone line situm. Na me hwe kwasafo on ba frɛ mu ka se magimi wo na 2 weeks maame no do na me ka ba che me hu da no bi an stop me e se manya kwasafo me no ba abedi di atem yes me hwe we so do no ba dia na 3 weeks ye kwa no hello hello good evening Adwenepahene. am ba to wo so kasa Adwenepahene. am ba to wo program so paso kasa na am ba to kasa na etio And find no this not way. She miss a biscuit. chada me fo nche no chada me is it oh is it 2 weeks manya 2 weeks me sheda e ya dance die o me press me hano na oh anu wa for ya chia mo ne ni bro papa me wiser than you guys me nya ba yanka sa yanko atiefo ti mpa chewo ne ni bro fama the pan fanchan ne ma me fama no se o do ma me dan no ni ma me ni ma me ni ma di ko be kan ni choba the thread oh screwdriver what the screw no ayi ni etwale ana krnet faso sala nko be se ma me twemaye me do wrong yes ni twem nya the thread me say 2 good weeks ma me no me do na me na afre ye ntoma eso na obi anwo mo abusuam sa ngofo mo frɛ no sa France na do bako ohawo mu e na oseye mu only home training yes only home training ba ko kete sa ngofo no ya what's ya for no mu di ne chi no so a mo support the sabato ni ngukan ono kwa le mini aba wonde kwa de forget na kwa wonde ono ye nchine kwa wayerem ono ya akwa ketua me fa chano na sa branch no no to South Africa so ono abodam ono abodam fo we ya no no fi kan Jimmy fo we obi akwa ketua me training akwa ketua wo ba busa no wa mo ho akwa ketua wo na me cho de no bodam fo we to South Africa we nipa sa bodam fo we asia so na so me MPP ni Jimmy fo we nipa ha na ni se patu a watu akowi mo wa hen we wo na we nipa be asia we se wo Jimmy fo we ka so na be ka bi bodam onye madamfo kwasia we so we se ka me o mi fi a enka se ma didi awira me ko to agu no ko be prepare ase ai tie krama asia boy say o nko be se ko no ne se na wan
money power. I mean, no. Martin, Yaba. Martin, we will be at him. The other man call how many as we say, 2 weeks. Hello. We will be ano. Abusia. Say, Mamma, 2 goodies. Hello. They say, Mamma, 2 weeks in the Salvatore. 2 goodies, Masenya. Me intelligent guy. Wabe free biano. Abe fire biano. Mamma, 1 week here. Come on, hello. Hello, Adwenepahene. Good evening. Fufu king and crab king come next year when you were bushing when you know see for. Mpacho nyame adom ye nyina ho ye pa. Ye de nyanya se e pacho person e ba program so fine. Mpacho wo so. Okay, that's it. Adwenepahene. Wa ajadie. Wa chro do. Eba owiase obi enu ho ompene maami asem. Maami o da bola so kra. Wo die no. Sa. Na emu omo kasa de na wo di biscuit maami atem since omo yanya atwofo. Na biscuit edi wo maami atem. No mo we. Yo. Me de ya me hwe me swa me every friend me ni nyantokwa. Na me ko di na tim di me maami atem. E wo so di me ma me atem. Me su be catch me ma me say ma hwa so be si di watem. O se ye den. E na me se me catch ni say no so cast. O se hu na wudi kan e ko di ni ma me atem. Sa. E no so di matem. Sa. Enti te wo pese obi be di matem dia. Hwe na wo ndu bi ma me atem. Simple. Sa te me ma fancy do me the shame ko to dream. From that time me pese obi be di me ma me atem. No. Me ko di obi ma me atem. Sa. Enti biscuit wona wo shase Me dase. na nya twofo no de na kupon wa kumu nyina Dase. obi ama me ya na de papa wo ma me wo kura na wa de pa no mo do be wias Yo. e na wa chro do so ma wo yire Me dase. na nya twofo no de bi be yo obo Me dase. mo yesi wa ye bi atwa so ye kase wa ye bi atwa so odo kotodwe fom en sadan saye Ese omo 2 weeks abeka ho me nua ba. Ese nipa me no afraid that me so obi aba free be that bia 1 week. Me de a law. Odo hetie. O si wadofo ya de beka bia ma wo. Wa ya tie. Se one man do mami atem amfa no hwanti. E di obi ya support wa ya de. Because e me crazy at me change ya we ye. Enye me a ama for say one kase ni mami ya sha one kase na me sin topa wo we ni formula. Dabi. Ntopa any formula. Do bidia peso beka amana ye yonko ya me beka. Sa. It won't mean better me so catch me say me ya boy it me ka aboa there bi. Obia ni no kwan of us ne wa be pahine wa ya age na mo be pa wo cho. Apotre wa. Na discount ni say na first bi na me ka say wo ni nyansa me wo sa wo ye jimi force a. Me na me tire nyansa ho. To the funche. Say na me Adwenpa bi enya wo ntame na discount na for me bu no. Yo. Enya wo na so ni na me see ya boys how we jimi. Yo. Adwenepahene. Munya ba wakasa de obatan oye batan papa de. Wo de nyina me wi a me ne me yele de be kwa adwendwen ma notice obi a yato. Ai. Me da se bebre. She's going to be proud of you. Me da se bebre. Because one more be am fan in me from. Me da se. Me da se. Obi edu ma me atema dini bi. Obi ya ma me nche obi. Dabi. Obi a mutwago eya na de papa. No kre. Me so me da se bebre. Mpacho yo, na me shira yo. Na me shira pa. Yo. Funchi. Abusa muntie eye nkobesie voice na osan koma funchi no. Muntie nkobesie voice o koma funchi no. Ya me bo funchi voice no so e da kire mo. Na mun kan che nkobesie se, won fa me manum asem a me bo pa. Se nkodi eye ne maame atem. A emla muntie. Funchi. Se bia boko de. Wahwe sa video we. Girl be wodi watem. Ani ade. Minim say dey be video afa ho. Ni mom akwana o post here no. One na share chiri. Ama girl no yes ade no. It is a fire, no fire akwana o post here no. Adwenepahene no. O fire no fire no pa because one na share chiri. Say or one na keke kan say magya no. Minim say wahini David ho asem ana wo ka
say mtetete maso muntwia dan kane ade ntino ohini David ana wa fire no amabia ba be kan ntino mi say ohini David ana okike na bi motima so no muntwia dan ka ene ade bi sa Adwenepahene no o fire girl no fire sa Adwenepahene sa Adwenefo a wotia buruchire ha o aburuchire ha o Stuttgart wona wotie no ekromofo nyina kura ato pehwe na nkwase akeka nko ana no osora akeka kurasini aswa min wesa betime yusu uko Ghana oso wo yere ewo France Germany oso uko Ghana anya nkofo na odidi di omo men kan it say de me na mama afela no ba kan it say uko Ghana so wo yere wo uko Ghana anya nkofo girls na kodidi ene ade wa fire no asa fire sa girl me mani mo say me na me yifela de ama atu ya wase ohini David a o bone kuchi ohini David no wo say say wo no ohini David o problem ni nyina na tikrumo Chimpanzee Becky TV nana se wanya ko damase awusa okoya sa audio we na etwada funche so me say hello Good evening. Pacho, good evening. Yeah, I was an apprentice. Audio our boy me so TV. On go ase pa. Yo. On go ase. Me say Adwenepahene. O do pekra eni na tem na hwesa audio, o do pa go bossa audio bi nko a. Pacho yo. O dia kele no. Pacho yo. So what you say? O de audio bi nko a be boy no nko a. Na wa mo pe no kra say mo hye chire no. Na prempe in baboni ni. Just obi omunim ntia. Baboni ni o. Me on Adwenepahene me say wo pa asem ya na prempe kan achieve ncheze oni waten. Me say asem bi no wa this na prempe beti aka convince so wo Adwenepahene wo na yin baboni ni. Kin wo wiase a na prempe beti aka convince me na na wachi gi say wo na yin baboni ni. We say yes enyam na be kan bia hye wa no. What? Can say okochi no. Tina na be boy baboni ni sa. Tina se we no, se meme unti umpacho mebo seconds. Se funche be didi matem no, ana me koso funche so a, na nka akwa ete se, me ne funche na anya beef. Na nka o hyerati e ka no kro ne mpie da. But anam se me so me yire eya oba asemi pia, wo kyerem se me kunu we de nya abotre nti no. Me yele ka kyerem se me kunu nya abotre no kro ne be dadi. Eya mpa so ma so twere funche so no na prempesa ko second time. Se won sa medi matem e ma twere funche yi e ka kyerem na prempesa o pa omra abotre bodua. E ma twere funche ka kyerem na prempesa bra no wonya me hwe bra no won ka masem da ade ta so twetwa makwan ade na me nsa nkodi bra na tem ajeba nam de yew me opani me asema esenka biscuit so wan wan no pa esenka eso be po wacho ni ade so ko beye yo eno ni ade be no nda so to ye pa yo wo to ye on so ya senti be se ayi sa akoya wo se David ya so wan se no ni sa ta mo odi otun fo atemu so obi tutu bi mana no wo bokwa se won ko defend David obi ba se wo na wo share chances no ko suane konsuano abosonfo no mo huru mani ko yo see opani sa o eyi agbo mi si bia life a mi so me be commercial mpacho yo fi na dia shawo wu ya na dia shawo mpacho yo ma suma si na mo pelo ko o mo metie nko yes describe na be pelo ni pa bonini mpacho yo me da se bebre menua na me nhira pa na me nhira onto nkwana yo hello hey bra pani Jojos na na was a phone mpacho bia ho ye pa na mo so e